Сериал создан по мотивам реальных событий. Отдельные персонажи, имена, названия, инциденты, локации и факты придуманы с драматическими целями. Любое сходство с именами, характерами или историей кого бы то ни было непреднамеренно и случайно. Апам берген ақша жоқ та оқуға. Қандай ақша жоқ? Жоқ бар сізге. Gel çay iç. Gel çay iç. Etinden geçken malda жүрүшүдің ғой. Балам. Шаарга барып иштеп көрбөйсүң сен дагы. Шаарга эмне бармак апа? Шаарда эми мүмкүнчүлүк көп. Элдин балдары иштеп келип атпайбы. Өзүң да мына чоңоюп калдың. Аста турмушта акча тыйында көбүрөөк керек болот экен. Эми ушундай балдар барып иштеп көрүп атат. Эми сенин колуңдан келгенин жасап, өзүңө керектүү, бизге керектүү мындай акча пул таап алсаң дегеним да балам. Шаарда тааныштарым деле жок, каяка кийимке бармак элем. Жана кошуна көчөдөгү ашын нээрес аркы Магадилет деген. Ошол шаарга барып жакшы жумуш иштейт дейт го. Ошонун жанына барып жумуш сурап көрсөң мүмкүн жакшы жумуш таап калсаң кыйын тыпырыңда жакшы болор балам. Шаарга мен кетип калсам апа, сизди ким карайт? Сиз өзүңүз ооруп атасыз. Шаарга барганда деле акча жок, ал жакка акча менен барыш керек дегендей. Биякта эле кала берет го шаарга барганда. Тыянакта эле чыкпайт го дейм. Балам, ден соолугуң болсо эми өзүнүн ордундай болор. Анан эми бирге чогулткан тыйыным бар эле. Ошону алып жол кире кылып, биринчи күндөргө керектеп, ошо аракет кылып балам, баракеле барып шаарга барып жолуңду тандап көрсө дагы болот. Апа, мен дагы жакшылап ойлонуп көрөйүнчү. Барбайм деле го дейм шаарга. Жана кошуна көчөдөгү ашын нээрес аркы Магадилет деген. Ошол шаарга барып жакшы жумуш иштейт дейт го. Ошонун жанына барып жумуш сурап көрсөң мүмкүн жакшы жумуш таап калсаң. Girls with their nails done now. Girls with their nails done. I like the girls with their nails done. Girls with their
Sen narахат, мен нарахат, қыздар нарахат. Ей, балдар нарахат, қыздар нарахат. Ей, қойшы! Балдар нарахат, қыздар нарахат. Ассалаумағалейкум достар. Мен подписчиктерім. Қандайсыңар? Бүгін бұйырса маңай жақсы. Погода сонун. Өтө бүгін жұмыс сон болайын тұрға бұйырса мен подписчиктерім. Так, урматтуу достор. Активно отырабыз, активно. Лайктан басқыла, уялбагыла, лайктан басқыла, бас отырабыз. Топқа катталабыз, топқа катталабыз. Достор, жөн отырбайбыз. Роднойлор. Жөн отырбайбыз, лайктан бас отырабыз, лайктан. Адик деген роднойма катталып отырабыз. Топто отырган Адик деген роднойма катталып отырабыз. Жигиттер, жөн отырбайбыз. Тарс. Қолды иштетіп отыруыз, бас отыруға. Отыз байке? Білбейсің не бұны? Тикток деген нәрсе бұл, тикток. Азыр мен стримде отырам. Жаш эле бола кесің не, бұл нәрсені білбейсің сен? Жоқ байке. Бұл деген азыркы заманда бұл ең жақсы нәрсе отпай бұл. Такси елге. Тапқан ақшаң 700 сом елге. Аның тамақ ашына шықпай қалады. Шу жамбағы болып қалды уже жақсы отыр. Бияқтан ақша тапсалы ба? Бияқтан, ақша емес бияқтан деген. Арыстан, жолборыс, бүркіт барын ырғытады. Аны ақшаға айланып солады. Семьямды үшініп бағып жүрем мен. Құдайға шүкір. Сүйлөөлө ақша табырып тұрмайсың ба? Только сүйлөмөй, активно отырыш керек. Активно деген бұл құдай. Тил тоқтош керек, оғыз тоқтош керек. Шатылдап біле, тақылдап. Қанша көп сүйлөсең, ошонча лайк басады. Ошонча ақша түшөт. Yıksatındı engsedim o Tağlandak marcan talaşılır Hayrasın sen aşığım sen izledim yaşadım Kosusunday taşıdım ben жүрөгүмө Бак, беріңіз бәке. Ладно, енеме. Мына сен айтқан адрес ушул эми. Игілік енем. Рахмат байке, мен. Аха. Қандайсың өзің? Бізде ошо жаңылық деле жок. Жүрөбүз. Не бүгүн кечинде жолугалы. Кандай дейсиң? Хорошо, жумуштан чыкканда эле чалып кой. Болсо бир жерге барып отуруп келели. Ассалаmu алейкум байке. Алейкум ассалам. Азан чалып калсың. Ассалаmu алейкум. Алейкум ассалам. Байке 322-үй каякта билбейсиз бе? Бол.
Неге? Ушул тиги Адлет деген байке кайсыл үйдө жашайт? Жакта жашайт деди го. Үйдө ал. Станиспаны. Бизбен чогуу жашайт. Чакырып койсуз эмесе. Жүр бас, кирбейсиң. Көрсөтүп коюш. Тарбия бардыгына бирдей он бала болсун багат ата эне а бир огошолонуп биригишип багышпай татенесиң эминеге Ассаламу алейкум. алейкум ассалам. Кел отур. Кел үкөм, кел үстүң чечип. Отур кел. Өзүң үйүңдөгүдөйсүз, кел. Үкөм кандай кел болдуң? Жакшы буйрса аке, өзүңүз кандайсыз? Жакшы, үйдөгүлөр кандай? Салам айткансызбы үйдөгүлөр? Жакшы. Эмне келдиң буяка? Үйдөгүлөр чарга барып иштеп көрбөйсүңбү деп жөнөткөн. Ошо сизде аябай жакшы турат деп шаардан ошо сизге жөнөткөн да. Болду анда. Эртең жумуш караштырабыз буйрса. Жумуш табып берем. Нарбер басаңа бир аз барбы акча? Ошо чачпачка деп үйдү сатканбыз, акыркы үйдү. Ошодон 100 000 сомдой бар. Акча барбы? Акча бар да. Нарбер. Жакшы анда болду. Эртеңден баштап буйрса жумуш табабыз. Kim çaldı? Kuva çaldı biraz. Söz koyuna. Alo. Hey, salam aleykum. Qanday dostum, жақшыбы? Qayсы кыздар? Мен танойм ба? Жаңыларданбы, жаңылардан? Үйдө эле дос экен, мен айылдан брачка келиптир эне, ошо мен отурган болчумун азыр. Кечиндеби? Да. Брачканы алып өтөм доканда. Все болду, дайындап ана тякпактарды. Давай. Доске кайсы кыздар? Мен сага кайсы кыздар? Үкөме, жүр тур кеттик. Сен чач баштарыңды алдырып, сени кийиндирип келейин.